Lijepi pozdrav za sve vas koji me pratite. Dobrodošli u novi video. Odlučila sam se na maleni makeover naše blagovonice, odnosno vama će to djelovati maleni, ali nama je to jako velika promjena. Kao što možete vidjeti, odlučila sam se na ovaj model stola. I stol i stolice kupljene su u Isku, kao što možete vidjeti na papirima. Već duže vrijeme ja snimam ovaj komplet, odnosno stol i stolice, ali onako bilo mi se baš teško odlučiti kupiti ili ne. Ne zbog cijene, koliko zbog toga što sam već imala i stol i stolice u odličnom stanju koje evo, nisu bile stare ni 6 godina, a djelovale su kao nove. S tim da sam ja svoje set stol i stolice riješila i otišla i kupila si drugo. Evo, bila sam prinuđena da sama sastavljam stol. Tokom transporta mi je pomogla susjeda da ga prevezemo. I evo, uz pomoć mojih dvoje djece koje su više raznosili nego pomagali, uspjela sam da složim ovaj stol. Moram vam priznat, bilo je jako teško. Nije vremenski toliko dugo trajalo koliko je meni bilo zbog djece. Svako malo sam morala tražiti alat ili dio šarafa koje su oni raznosili pokušavajući kao da i oni slože. Evo, ovdje možete vidjeti nijansu stola, odnosno odlučila sam se za ove, ja bih rekla da su antracita, ali vama na slici djeluje kao da su crne metalne noge. I boja hrasta je gore drvo. Ja sam oduševljena stolom. Znači, na prvu mi se odmah svidio, to je bio to. Kao što možete vidjeti i što ste vidjeli iz mojih prethodnih videa, da je naša prošla garnitura bila u crno-bijeloj boji. Odnosno, sve nam je tako nekako bilo u crnoj bijeloj boji od kako smo uselili u kuću. Ti tonovi su mi se tada sviđali, a sada su mi se već onako sa vremenom prestali sviđati ili sam se ja previše toga zasitila gledajući u njih stalno. Jednostavno odlučila sam se da ipak želim malo promjene. Muž se naravno složio sa mnom, šta će, nema izbora. Tako da, evo, stolice su nešto svjetlije siva nijansa, ali je jako dobar materijal. Znači, odmah sam išla prvo da li se da prat, jer šta mi vrijedi ako ja to ne mogu očistiti i oprat, s obzirom da imam malu djecu. Koliko god vi njih držite čistima i sve, uvijek se nađe nešto što nose po rukama i pipnu svagdje, tako da mogu reći da sam zadovoljna i sa stolicama. Pa evo, ostanite do kraja videa i pogledajte.
Ukoliko ste ovaj video odgledali do kraja, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Vidimo se jako brzo u novom videu. Ćao!